Wow, fenomenalno je vidjeti ovu dvoranu ovako punu mladih ljudi. Dobrodošli, dragi profesori srednjih škola i gimnazija, dragi učenici, guverneru Vujčiću, viceguverneru Fras, drage kolegice i kolege iz Hrvatske narodne banke. Velika dobrodošlica na današnju javnu debatu koju organiziramo u suradnji sa Hrvatskim debatnim društvom, čiji predstavnici, odnosno predstavnici brojnih gimnazijskih školskih debatnih klubova su dobili već puno hrvatskih i međunarodnih priznanja. Tema današnje debate, koja se događa usred Tjedna novca, odnosno globalnog svjetskog Tjedna novca, je tema koju ste vi sami odabrali, a koja se tiče usporedbe funkcije gotovog novca i bezgotovinskog plaćanja, odnosno točan naslov je završava li era gotovog novca, prednosti versus nedostaci. No prije nego što krenemo s ovom vrućom diskusijom, ja bih zamolila guvernera Hrvatske narodne banke da vas pozdravi, a potom će vam nekoliko riječi reći i viceguverner Fras o financijskoj pismenosti. Hvala, Alemka. Dobrodošli u Hrvatsku narodnu banku. Sjajno vas je vidjeti ovdje. Ne znam koliko vas ima, ali ne sjećam se kad smo imali ovoliko puno ljudi ovdje. Imamo konferencije ovdje, ja mislim da je ovo, osim kada jedemo i pijemo za Božić, najveći attendance koji smo imali do sada. Tako da, dobrodošli ovdje na ono što je rekla da Alemka organiziramo sada već tradicionalno za vrijeme Tjedna novca debatu. Ideja je poboljšavanje financijske pismenosti, da se nauči nešto više o upravljanju financijama. Ovo je upravljanje financijama za mlade, ali može biti upravljanje financijama za stare. Stari nisam siguran da znaju više od vas o upravljanju financijama. Mi smo 2015. proveli anketu, odnosno istraživanje zajedno sa HANF-om o financijskoj pismenosti u Hrvatskoj i ustanovili smo da ona nije tako loša. Prosječna ocjena je bila, ako se ja dobro sjećam, 2,8, a isto tako smo ustanovili da je ponašanje lošije od znanja. Drugim riječima, nije dovoljno samo naučiti stvari, nego se treba onda i ponašati sukladno onome što naučite. Ovdje u Hrvatskoj se ponekad ponašamo na drugi način, pa smo to vidjeli i kroz, hajmo reći, više manjih ili većih financijskih problema koje su ljudi imali. Ja se sjećam njih od tamo 90. godina. Imali ste nekakve piramidalne šeme u koje su ljudi ulagali novce, pa ste onda nakon toga imali, taman kad su te piramidalne šeme završile, vrlo visoke kamatne stope koje su neke banke nudile, pa su ljudi trčali nositi novce, zaboravljajući da je cijena korelirana sa rizikom. Ako vam neko nudi nešto što izgleda jako dobro, onda se uvijek zapitajte kolika je rizičnost toga što vam nudi. Onda taman su prošle ti problemi sa tim bankama krajem 90-ih, početkom 2000-ih i došlo je nešto što se zvao boom na tržištu dionica. Onda su ljudi svi počeli ulagati na tržište dionica. Ja sam jedan dan išao po Cvjetnom trgu i vidim svog prijatelja koji je inače slikar. Čita poslovni dnevnik. Ja rekao, šta je ovo ti, od kada ti čitaš poslovni dnevnik? Pa gledam kako stojim, kako mi je bogatstvo. Ovdje sam rekao, pa kako gledaš? Pa gledam cijene dionice, više sad sam već zaradio toliko, toliko i toliko. Ja rekao, gledaj, čuj, neću reći njegovo ime, možda ipak da se ti vratiš slikarstvu, pusti ovo, jer možda ovo ne razumiješ dovoljno dobro, to ti je riskantno i tako dalje. K tome nisi ništa zaradio. Jesi prodao išta od tih dionica? Pa nisam. Ne? Zašto bih prodao više da cijena raste? Pa dok ne prodaš, nećeš ništa zaraditi. I tako nije on prodavao i onda je došao onaj slom nakon Lehman Brothersa, početak velike financijske krize i čovjek izgubio sve. I onda je taman to prošlo, čovjek bi već rekao, pa bile su one piramidalne šeme, pa su bile onda te visoke kamatne stope, pa su ljudi izgubili na burzi, sad se više neće zaljetiti. I imam ja predavanje na faksu ekonomskom i to postdiplomci. Neko digne ruku, pričamo o međunarodnim financijama, kaže, profesore, šta mislite o ovom Forexu? Ja rekao, molim, šta, kakvom Forexu? I sad meni on krene
objašnjavati da neko nudi ljudima da će im zarađivati 10-20% na trgovini eurom, dolarima. Ja baš pričam o međunarodnim financijama, o međunarodnim financijskim tržištima i kako se trguje. Pa ja rekao, čujte kolega, vi ako tamo stavite novce, ovaj ispit nećete sigurno proći. No, ne, ali to vam je super, mi vam znamo, ljudi su već dobili tu. Nije prošlo 6 mjeseci, policija tamo hapsi neke koji su... O Švicarcu neću ni pričati. Risk return kod Švicarca, jel? Rizik da tečaj ode. I tu je isto puno ljudi na tečajnom riziku koji bi u Hrvatskoj trebao biti dobro poznat, budući da je većina štednje u Hrvatskoj u devizama izgubio na promjeni tečaja. Tako da, ja mislim da financijske edukacije ne može biti dovoljno. Ono što danas ćemo slušati, ja mislim, je jedna jako zanimljiva tema i baš mi je drago da ste ju izabrali. I o njoj se jako puno raspravlja. Mi smo na sastanku guvernera u Baselu, svih guvernera, znači od američkih, od Janet Yellen do Dragija, imali nedavno upravo tu raspravu koju vi danas imate o gotovom novcu, odnosno digitalnom novcu i što možemo očekivati u budućnosti. Mogu vam reći da ni tamo, na našoj raspravi, nije bilo sasvim jasnih zaključaka, tako da se veselim čuti vaše argumente. Debate su sjajna stvar, trebaju gajiti. Nakon debata, bez obzira ko pobjedi, svi smo pametniji. Jel? To je poanta ovoga što će se danas događati. I jedan sjajan, općenito kultura debata je sjajna za razvijanje. Jedan sjajan čovjek koji je bio, rekli su, među najboljima u debatama je bio Oscar Wilde. I s tim ću završiti, neću puno pričati više. Jedan puta je imao debatu i onda je najavljivo svojeg suparnika. Rekao je, gospodin taj i taj, o temi o kojoj se danas raspravlja, o kojoj je debata, imate 3 minute da kažete što znate. Onda je pitao, čekajte, kako 3 minute? Šta mislite da mogu u 3 minute, kako da kažem u 3 minute sve što znam o ovoj temi? Dakle, možete govoriti sporo. Evo, sa time ja završavam i ostavljam vas Bojanu koji zna o ovoj temi puno više od mene. Uživajte. Hvala Boris. Dobrodošli još jedan puta svima vama. Mislim da vam je Boris praktično rekao sve što sam vam ja htio reći, pa sad ja ću pokušati ne ponavljati se, reći nekoliko možda faktografskih stvari koje su značajne za današnji događaj. Prvo, ovdje vidite da ovaj logo Global Money Week i European Money Week. O čemu se to radi? Radi se zapravo o tjednu, obično se dešava u 3. mjesecu, gdje nastoje razne financijske institucije i ustanove posebno obilježiti potrebu podizanja razine svijesti o financijskoj pismenosti. U Hrvatskoj, pored Hrvatske narodne banke, inače ova debata je centralni događaj tjedna novca u Hrvatskoj narodnoj banci. Pored Hrvatske narodne banke u Hrvatskoj su u obilježavanje tjedna novca uključene i druge financijske institucije, banke, Hrvatska udruga banaka, HANFA, Hrvatska agencija znači za nadzor financijskih usluga, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, udruga poslodavaca itd. Prema tome nastojimo ovim tjednom obilježiti puno aktivnosti koje se zapravo dešavaju cijele godine, ali ovaj tjedan nastojimo staviti naglasak na njih. Guverner vam je rekao da smo početkom prošle godine proveli to istraživanje financijske pismenosti u Hrvatskoj. To smo napravili po jednom modelu OECD-a, Organizacije za europsku suradnju i razvoj. I u dosta zemalja je po istom modelu provedeno to ispitivanje i zapravo, iako guverner kaže da su nam ocjene nisu tako loše, one su na skali od 1 do 5 ukupno 2,8, dakle nekakva mršava trojka. Međutim, oni koji su u tom ispitivanju nekako najlošije prošli, odnosno pokazali najnižu razinu financijske pismenosti, to ste upravo vi, dakle skupina mlađa od 19 godina i vaše bake i djedovi. Skupina, znači, starija od 70 godina. Pa ja mislim da je financijska pismenost je zapravo alat preživljavanja u suvremenom svijetu. Kao što je za moju generaciju to možda bila neka informatička pismenost, za vas će biti financijska pismenost. Pored toga, budući da ste vi i srednjoškolci, dolazite, ja mislim, pretežno veći dio vas je, ja mislim, iz viših razreda srednjih škola, htio bih još ukazati na jednu drugu razinu
financijske, a i građanske pismenosti, a to je svijest o nečemu što zovemo javne financije. Znači, s jedne strane imamo osobne financije, kako upravljate vašim osobnim proračunom, vašim željama, vašim financijskim potrebama, a s druge strane, da li shvaćate i da li dovoljno jasno shvaćate što su to javne financije, što su neki pojmovi kao što recimo su javni dug, šta je državni, općinski, županijski proračun, šta je to rating, znači to su sve stvari koje zapravo bitno određuju naše živote. Ja vas molim i pozivam vas da se pokušate što ranije u životu osvijestiti i kako u pitanju osobnih financija, tako i u pitanjima javnih financija. Zašto? Zato jer vi sad kroz neko vrijeme ne samo da ulazite na tržište rada pa ćete imati potrebu raspolagati vlastitim financijama, već i zbog toga što ubrzo ulazite, postajete birači. I svojim biračkim pravom, ja vas molim i apeliram na vas, da savjesno i sa razumijevanjem utječete na procese koji se dešavaju u društvu, u odnosu isto na procese koji se dešavaju u području javnih financija. Znači kako se zadužujemo, za koliko, zašto, kuda ide taj novac, od kuda ide porez i tako dalje. To su pitanja koja nas sve skupa vrlo direktno pogađaju, ali nemamo uvijek osjećaj da je to nešto je neposredno značajno za nas. Nakon što smo shvatili iz tog istraživanja da je vaš dio populacije nekako pokazao nižu razinu financijske pismenosti, mi u Hrvatskoj narodnoj banci uložili smo značajne napore da pokušamo raznim aktivnostima utjecati na vas da se ta vaša financijska pismenost poveća. Evo, prošle godine, znači tokom 2016. godine, ovdje u Hrvatskoj narodnoj banci imali smo gotovo 2000 učenika i studenata, pretežno učenika srednjih škola, na raznim modelima financijske edukacije namijenjene njima. Imali smo i 100 i nešto učenika na jednom kolegiju u Vukovaru, prema tome zajedno skoro više od 2000 učenika je sudjelovalo u modulima financijske edukacije koje je organizirala Hrvatska narodna banka. Pored toga, prošle godine smo pokrenuli naš novi website. Na njemu postoji jedan dio koji je posebno posvećen zaštiti potrošača i tamo se nalaze brojni pojmovi koji za vas mogu biti zanimljivi. Mislim, naravno da su pitanje kamate, ročnosti kredita, nisu stvari koje su u vašem prvenstvenom interesu, međutim nije loše i o tome nešto saznati. Ove godine smo otvorili LinkedIn profil, tijekom godine otvaramo Facebook profil, znači pokrećemo Facebook profil Hrvatske narodne banke, inače pokrenuti Facebook profil Hrvatske narodne banke nije isto kao kad i vi pokrećete svoj vlastiti Facebook profil. To zahtjeva puno rada i puno ljudi koji su na tome angažirani. Sad, kratko, zašto učenička debata? Kakav je interes Hrvatske narodne banke koja se bavi monetarnom politikom, koja štampa novce? Dakle, zašto bi mi htjeli vas, učenike, imati ovdje, organizirati tu debatu? Pa zbog jednog vrlo jednostavnog razloga. To je zbog toga što smo odlučili usmjeriti naše aktivnosti prema financijskoj edukaciji prvenstveno na vas. Sad, da bi mi razumjeli nekakav vaš horizont vaših potreba financijskih, da bi razumjeli vašu percepciju financijskih potreba, šta vas tu uopće zanima, mi vas moramo čuti. Zašto? Zato jer ako usmjerimo naše edukacijske aktivnosti drugačije, znači ne fokusirano prema vama, nego nekako općenito, onda se može desiti da naši napori prema toj financijskoj edukaciji vas jednostavno budu promašeni. I zbog toga smo odlučili svake godine pozivati vas ovdje, dati vam priliku da izaberete temu o kojoj ćete debatirati, čuti od vas što nam imate za reći i shodno tome prilagoditi naše aktivnosti na financijskoj edukaciji temeljem onoga što od vas čujemo. Evo sad, ja bih ovdje se zaustavio. Slušajte naše prezentante prvo, slušajte debatante, uključite se u diskusiju, ja sam siguran da hoćete. Sigurno ćete nešto naučiti, a siguran sam i da ćete se dobro zabaviti. Hvala lijepo. Hvala guverneru i viceguverneru, a sad počinjemo s pravom stvari. Evo, prvo će dvoje kolega eksperata iz Hrvatske narodne banke, vrlo kratko, jer danas mjerenje vremena je jedna od važnih stvari u debati, pa će se i oni pridržavati tih regula. Svaki od njih će govoriti 10 minuta,
jedan kolega će govoriti o gotovom novcu, a drugi će govoriti o bezgotovinskom plaćanju i to će biti vrsta uvoda koji će još i vas dodatno informirati za sudjelovanje u samoj debati naknadno. Pa ja bih zamolila prvo kolegu Damira Bičanića da dođe i da nam ispriča ukratko priču o gotovom novcu. Hvala. Dobar dan, poštovanje svima. Jako mi je drago da mogu sudjelovati i zapravo kroz jedan oblik prezentacije u ovoj vašoj javnoj debati. Kao što je kolegica Alemka već naglasila, ja ću nešto više govoriti iz perspektive osobe koja se svakodnevno bavi poslovanje gotovim novcem i nešto ću vam zapravo prikazati vezano uz gotov novac, posebno u odnosu na bezgotovinske oblike plaćanja. Pošto smo u ovom tjednu obilježavanja svjetskog tjedna novca i osnovna tema ove debate je završava li era gotovnog novca, odmah moram reći da u ovoj prezentaciji ja ni na koji način neću odgovoriti na to pitanje. Naravno, to ćemo pitanje, odnosno odgovore na to pitanje ćemo prepustiti vama u vašoj debati. Što se tiče gotovog novca i funkcija zapravo novca, moramo istaknuti da gotov novac zadovoljava sve funkcije novca općenito, znači ono je sredstvo razmjene, mjerilo vrijednosti, pruža određeni standard i pruža zapravo očuvanje vrijednosti, očuvanje svojevrsnog blaga. Osim toga, gotov novac je u plaćanjima, praktički u transakcijama je univerzalan, pouzdan, efikasan, odnosno djelotvoran i on povezuje. Što znači zapravo univerzalan? Kad govorimo o univerzalnosti gotovog novca, on je prije svega dostupan svima. Postoje podaci Svjetske banke da praktički više od 50% ljudi na svijetu starijih od 15 godina uopće nema bankovni račun. S druge strane, gotov novac pokriva različite transakcije. Znači, s gotovim novcem možete plaćati u različitim transakcijama za različite svrhe i može biti korišten za plaćanje između različitih strana. Ono što je bitno, nije potrebna nikakva tehnološka infrastruktura za gotov novac. Vama u plaćanjima ne morate imati ni pristup internetu, niti pametni telefon, niti POS terminal, niti bilo što tome slično. Znači ono što je potrebno je samo gotov novac. Zakonsko je sredstvo plaćanja. Znači kao gotov novac i novčanice kovani novac u određenoj zemlji je praktički uređen regulatornim okvirom i opće je prihvaćeno sredstvo plaćanja. Dok za recimo neke druge oblike bezgotovinskog plaćanja koje se pojavljuju, zapravo do kraja nije ni riješen regulatorni okvir. I ono što je bitno, sredstvo je očuvanja vrijednosti, što je posebno bilo znakovito i vidjelo se zapravo kulminacijom svjetske financijske krize, znači 2008. 2009. godine i pomanjkanja povjerenja u bankarski sustav, gdje su zapravo ljudi, potrošači, klijenti sve više i više povlačili iz banaka apoene, viših apoena, koji su im zapravo onda koristili za svojevrsno čuvanje vrijednosti. To je bilo vidljivo praktički generalno u cijelom svijetu, posebno na nivou eurozone, gdje su zapravo viši apoeni eura u tim godinama itekako bili traženi. Što se tiče efikasnosti gotovog novca, on je jednostavan za korištenje, znači uopće ne trebate imati bilo kakve pomagala u tom smislu, a ono što je interesantno za gotov novac, posebno za novčanice, a i kovani novac, da je on isto tako prilagođen za slijepe i slabovidne. Znači za one osobe koje su slabovidne, oni itekako mogu plaćati gotovim novcem. Najšire korišteni platni instrument, znači postoje podaci da u svijetu od ukupnog broja transakcija 85%, znači 85% transakcija je učinjeno gotovim novcem.
Trošak korištenja isto tako gotovog novca za vas potrošače, za klijenta direktno, znači bez indirektnih troškova, je zapravo jeftiniji od određenih drugih oblika plaćanja. Ono što je bitno za reći, olakšava kontrolu troškova, znači trošenja sredstava. I tekako je poznato da u kasinima, recimo, daju umjesto novca, daju za igru, za plaćanja plastične žetone, kako bi zapravo ljudi izgubili osjećaj vrijednosti koje se u tom trenutku nosi. Ono što je bitno samo istaknuti kod obilježja pouzdanosti i povezivanja zapravo ljudi koje gotov novac pruža je, ja bih istaknuo zapravo da je gotov novac rješenje u slučaju velikih nesreća, u slučaju požara, poplava i tome slično, u slučaju nedostatka struje. Gotov novac je kvalitetno rješenje. Mi smo prošle godine, znači u Republici Hrvatskoj, prošle godine je Dalmacija ostala bez struje jer je tijekom oluje praktički glavni i pomoćni vod koji vodi struju do Dalmacije je praktički bio oštećen i nisu se mogle u tom trenutku odvijati platne transakcije. U tom pogledu gotov novac je rješenje. Kad govorimo o prijevarama, 2012. godine na nivou Europske unije plus Švicarska, Norveška, Island i neke manje zemlje Europe, na području tih zemalja je zabilježena, kad govorimo o prijevarama na bezgotovinskim oblicima plaćanja, prijevara je iznosila 1,3 milijarde eura. Dok kad govorimo o krivotvorenju novčanica eura, financijska šteta je iznosila otprilike 35 milijuna eura. Da krenemo, zbog manjka vremena, odmah ću krenuti na što je to zapravo što označava gotov novac kad on povezuje zapravo stanovništvo i odnosno povezuje ljude. Ono što vam omogućava je kontakt licem u lice. Znači na neki način nije kontakt sa uređajem, znači čovjek i uređaj ili uređaj, nego označava licem u licem kontakt. Označuje nacionalni suverenitet i ono što je zgodno, doprinosi edukaciji. U tom pogledu djeca zapravo počinju sa gotovinom, sa novčanicama i kovanim novcem rješavati neke jednostavnije matematičke zadatke već u svojoj ranije dobi, a da ne govorimo zapravo o društvenoj, vrlo popularnoj društvenoj igri Monopoly, koji isto tako koristi određeni oblik ili imitaciju novčanica. Naravno, sad kad sam govorio o ovim prednostima, posebno na ovoj strani koji će više govoriti pro bezgotovinskog oblika plaćanja, definitivno su oni imali argumente. Međutim, kako god, činjenično stanje je sljedeće. U iznosima u Republici Hrvatskoj, kad govorimo o strukturi gotovog novca izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara, znači ono što je Hrvatska narodna banka izdala, trend je jasan. Trend je jasan zapravo gdje praktički u iznosima taj gotov novac koji jeste u Republici Hrvatskoj ide praktički i do 30 milijardi kuna u tom smislu. Ovi intervali dosta ovako se mogu jasno vidjeti koji su kontinuirani, označavaju ovi vrhovi tih intervala, označavaju mjesece u kojem je najsnažnije izražena turistička potrošnja. Znači to su lipanj, srpanj i kolovoz. Ista situacija, isti trend je izražen i kod količina i novčanica i kovanog novca. Znači, u ovih 20 godina koliko postoji hrvatska kuna, kad govorimo o količinama novčanice koje jesu izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara, trend je jasan. Gdje zapravo je na kraju 2016. godine što se tiče komada novčanica bilo preko 200 milijuna komada novčanica izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara. Kod količina kovanog novca koje su izvan trezora Hrvatske narodne banke i gotovinskih centara postoji preko 2 milijarde komada kovanog novca
I ovi iznosi i novčanice i kod kovanog novca prosječno godišnje je porast 5 do 10%. Što se tiče navika potrošača u Republici Hrvatskoj, za vas smo prikazali od ukupnih transakcija koje su napravljene preko fiskalizacije, odnosno preko fiskaliziranih računa koji su bili identificirane, 90% tih transakcija su bile praktički izvršene gotovinom, 10% bezgotovinskim oblicima plaćanja, i to je 2014. godine, 2015. godine 89% gotovinom, a 11% bezgotovinskim oblicima plaćanja. Isto tako bi ih istaknuli jedno istraživanje koje je provedeno u Austriji, gdje je zapravo su se potrošači izjasnili da je 30% potrošača isključivo plaća gotovim novcem, 75% potrošača plaća namirnice široke potrošnje gotovim novcem, a 81% i dalje plaća gotovim novcem u restoranima. Evo, sa ovih par činjenica smo zapravo vam htjeli prikazati kakvo je sad trenutno stanje sa gotovim novcem. I ono što bih htio istaknuti prije nego što kolega dođe i prezentira vezano uz bezgotovinske oblike plaćanja, htio bih istaknuti sljedeće. Gotovina i ostali oblici gotovinskih plaćanja ne isključuju međusobno same sebe, nego se oni nadopunjuju, i to izvrsno se nadopunjuju. I ono što je bitno za reći, kakvi god podaci govore u prilog bezgotovinskih oblika plaćanja i u smislu njihovog rasta, posebno u iznosima transakcija, činjenica ostaje da u apsolutnim iznosima, u količinama novčanica i kovanog novca koje se izdaju u zemlji, doista itekako te količine rastu. Hvala vam na pozornosti. Evo, zahvaljujem kolegi Bičaniću. S nama je Tomislav Mišić koji će govoriti o bezgotovinskom plaćanju. Dobar dan, dobrodošli u Hrvatsku narodnu banku. Kao što je kolega lijepo predstavio prednosti plaćanja gotovim novcem, s moje strane malo ću vam prezentirati bezgotovinski platni promet u Republici Hrvatskoj. Kroz nekih 15-ak slajdova bit ću vrlo kratak. Prepustit ću u stvari brojkama da govore same za sebe. Ukupan bezgotovinski platni promet u Republici Hrvatskoj konstantno raste. Na tablici možete vidjeti prikaz od nekih 8% u broju transakcija porast ukupnog bezgotovinskog platnog prometa u RH u odnosu na 2015. znači podaci 2016. i u vrijednosti transakcija 0,32%. Ovo vam se možda čini malo u postotku, ali kad to prevedete u apsolutne iznose, shvatite da je u 2016. vrijednost transakcija iznosila 1682 milijarde kuna transakcija. Ono nešto najbliže vama, možda plaćanje mobitelom, primijetili smo iznimno jak trend penetracije plaćanja mobitelom. Samo u 2016. možete primijetiti da u odnosu na 2015. broj transakcija učinjenih mobitelom porastao je za 69%, vrijednost transakcija za 66%. Slika govori 1000 riječi, možda bolje prikazati grafički trend rasta korištenja mobitela u prilikom plaćanja, podijeljeno na građane i tvrtke, da se ne bi statistička slika zamaglila. Vrlo lako je uočiti da iz godine u godinu taj broj i vrijednost transakcija enormno raste i kod građana i kod tvrtki. Kod tvrtki nešto manje upotreba mobitela prilikom plaćanja. Razlog je vrlo jednostavan, preferiraju plaćanja internetom. Kada pogledate brojeve za korištenje interneta prilikom zadavanja transakcija, u 2016. možete primijetiti rast od 10% u odnosu na 2015. 120 milijuna transakcija u vrijednosti od 970 milijardi kuna ili 8% povećanja u odnosu na 2015. godinu.
Kada se to podijeli na građane i tvrtke, kod građana je korištenje interneta poprilično stabilno, znači već je poznat broj korisnika i otprilike broj vrijednost transakcija je na istoj razini svake godine. Međutim, kod tvrtki je primijećen isto izniman rast, s obzirom da je tvrtkama puno lakše obavljati svoje redovno poslovanje iz ureda putem interneta, laptopa, tableta i svih uređaja koji su vam poprilično poznati. Nas u Hrvatskoj narodnoj banci dosta toga zanima, pa smo proveli jednu anketu. Zanima nas koliko to u stvari stvarno građana koristi internet i mobitele prilikom plaćanja i tako smo došli do podatka da od ukupne populacije građana, nešto više od 4,2 milijuna građana, njih 26,91% koristi internet bankarstvo, a mobilno bankarstvo negdje nešto preko 10%. Kod tvrtki tu je primijećen znači taj trend korištenja interneta prilikom poslovanja. 47% tvrtki koristi internet bankarstvo u redovnom poslovanju i približno 5% prilikom korištenja mobitela u izvršenju transakcija. Važno za napomenuti, također sastavni dio bezgotovinskog plaćanja su platne kartice. Hrvatska je iznimno razvijena što se tiče platnih kartica, odnosno tržišta kartičnih transakcija i kartičnog infrastrukture. Zašto sam vam ovaj slajd prikazao? Samo zato da vam prikažem kako tehnologija utječe i na načine plaćanja. U Hrvatskoj trenutno, po zadnjim podacima, postoji negdje 8,8 milijuna kartica izdanih hrvatskim građanima. Međutim, primijećen je trend zamjene kontaktnih kartica sa beskontaktnim karticama. Tako da financije, bankarstvo i ukupno cijeli bezgotovinski platni promet je iznimno podložan razvoju tehnologija koje su u stvari vrlo dobro prihvaćene među mlađom populacijom. Zanimljiv slajd, kada smo sve te podatke koje imamo malo bolje izanalizirali, došli smo do podatka da 79% stanovnika Republike Hrvatske ima barem jednu platnu karticu. Broj platnih kartica po stanovniku iznosi približno 2 kartice. 52% stanovnika ima samo debitnu platnu karticu. Napominjem, debitna platna kartica je ona koja je vezana uz tekući račun. I ostale brojke možete i sami vidjeti, neću vam puno vremena uzimati. Što se tiče samih transakcija karticama, da vas ne zbuni zašto su dva odvojena grafa, to jest prikaza na grafu. Gornji prikazuje korištenje kartica koje su izdali hrvatski izdavatelji, znači našim građanima. Ovo su kartice stranaca koji dolaze trošiti kod nas. Možete primijetiti, znači ovo nije pad u broju vrijednosti transakcija, ovo je u stvari primijećena sezona, znači kada stranci dolaze kod nas, koliko koriste kartice. Vidite jasno da se svake godine broj vrijednost transakcija povećava prilikom korištenja kartica u Republici Hrvatskoj, što kod stranaca koji dolaze kod nas, što kod građana koji su stanovnici Republike Hrvatske. I završit ću sa jednim slajdom. Sami ćete zaključiti, donijeti zaključke. Kolega je mudro prikazao samo broj transakcija kada se donosi u omjer korištenje gotovine u odnosu na platne kartice. Ja sam prikazao malo i vrijednosti. Znači, platne kartice od ukupno fiskaliziranih računa u Republici Hrvatskoj u vrijednosti su odnosile 36%, dok je gotovina 64% u 2014. godini. U 2015. malo se taj omjer promijenio u korist platnih kartica, 38% u vrijednosti transakcija za platne kartice i 62% za gotovinu. Neću vam više vremena uzimati, mislim da će vaša rasprava biti puno konstruktivnija nego naše prezentacije. Hvala lijepo. Evo,
a sad će krenuti debata. Pozivam kolegu Bojana Marjanovića iz Hrvatskog debatnog društva da nam se pridruži. On će ujedno biti i moderator debate, a pozdravila bi i naše debatante koji nam dolaze iz 7., 10., 15. i 16. gimnazije, ako sam dobro rekla. Dakle, Matea Maloča, Sara Anđela Perić i Karla Bebek i drugi tim Luka Baković, Nika Čavar i Martin Rozencvejg. Evo, dobrodošli, a sve dalje će vam reći kolega Marjanović. Izvolite. Ok, dobar dan svima. Znači ovako, sad tu kreće debata o temi koja nam je glavna stvar, da li završava era gotovog novca. Ja prvo moram podijeliti s vama sa slikom, otkad sam vidio na slajdu da novac povezuje. Jedan od glavnih argumenata koji apsolutno povjeđuje da moramo imati gotov novac je da ga pijani ljudi na svadbama mogu lijepiti na čelo. To je nešto što je potpuno nezgodno sa karticama. Jedino molim ekipe da ipak njihova argumentacija bude na malo višoj razini od toga. Možemo se sjetiti možda čak i nekih pijanih političara, ali nećemo sada o tome. Ono što je glavna ideja ove tu cijele rasprave je da od ekipa koje će raspravljati vi ćete čuti argumente za i protiv. Sad sam puno glasniji odjednom. I ono što ćemo htjeti zapravo je čuti vaše mišljenje o tim argumentima, ali i o ovoj temi koju ekipe nisu izrazile. Možete komentirati šta su oni rekli, možete reći za koju ste vi stranu ili bilo šta. Ono što je samo važno je da znate da ovdje nije ideja da samo čujete njih i kažete da ili ne, nego da zapravo raspravimo svi zajedno koji su vaši stavovi i koja su vaša mišljenja o svemu tome. Pa sad, da ne duljimo previše, ja bih pozvao afirmaciju da otvori ovu debatu. Nakon toga ćemo čuti prvi govor negacijske ekipe kao odgovor, a onda ćemo i mi razgovarati da čujemo šta vi mislite o svemu tome. Da bismo išli u korak s društvom, moramo ići u korak s tehnologijom. Upravo ukidanje ovog gotovinskog novca bi bio jedan takav korak. Strana afirmacije vjeruje da u današnjem svijetu, gdje nažalost postoji kriminal i postoje razni nekakvi aktovi ljudi koji nisu u skladu sa zakonom, vjerujemo da upravo u takvom trenutku mi moramo afirmirati ovu tezu. Mi vjerujemo da zapravo danas postoji jako puno ljudi koji na neki način žele utajiti porez. Imamo razne kafiće koji ne izdaju račune, imamo ljude koji na taj način izbjegavaju platiti porez, platiti ono državi što bi oni trebali napraviti. Kada mi prekidamo gotovinski novac, mi zapravo uvodimo nešto gdje mi imamo više traga. Kada svi nužno moraju početi koristiti ovaj digitalni novac, mi ćemo nužno znati gdje je sav taj novac otišao. Znaćemo gdje se on potrošio, koga je koristio i za što ga je koristio. Na taj način mi ulazimo u trag i spriječavamo da se ovakve stvari događaju. Isto tako, nažalost, u današnjem svijetu postoje razne kriminalne radnje, primjerice prodaja droga. Afirmacijom ove teze zapravo vidimo da se do takvih stvari neće više moći doći tako lako. Mi vidimo da će nužno doći do smanjenja takvih stvari koje su loše u današnjem društvu, zato što nužno neće postojati nešto čime će oni moći razmjenjivati takve stvari. I neće postojati nešto što će oni moći samo tako platiti, jer digitalni novac koji će biti jedina mogućnost će zapravo omogućiti da se uđe u trag takvim stvarima i da se njima stane na kraj. Mi vidimo da se u Danskoj, koja je između 2012. i 2014. godine uvelike smanjila količinu gotovinskog novca, da se upravo to crno tržište smanjilo za 1/3. Upravo zato mi vidimo da je ovo jedna pozitivna stvar koju bismo mi trebali početi koristiti. Isto tako, fizički novac, odnosno taj gotovinski novac kojeg svi mi imamo, iako možda imamo i kartice, mi vidimo da je on upravo nešto zbog čega vrlo često dolazi do nekakvih fizičkih napada, zbog čega dolazi do nekakvih krađa novca, zbog čega netko može biti napadnut. Mi vjerujemo da u trenutku kada više ne moramo koristiti takav novac, postoji puno manja mogućnost da će nas neko zapravo napasti, jer neće od nas više moći zahtijevati da mu damo svoj novac. Isto tako, svi mi smo vjerojatno u nekom trenutku u svom životu izgubili neku količinu novca.
U trenutku kada mi više nemamo fizički novac, jednostavno imamo bankovne račune, imamo kartice koje će se uvelike i trebati poboljšati, mi u tom trenutku više postajemo nekako sigurniji da će sav taj novac zapravo biti kod nas i da nam ga netko neće moći uzeti, zato što ga neće moći na taj fizički način zapravo uzeti. U tom trenutku mi smo zapravo povećali sigurnost građana, povećali smo i njihovu sigurnost. Recimo, većina dućana preferira kada im zapravo ljudi plaćaju karticama i glavni razlog tome zapravo navode upravo to što je njih strah da bi ih se moglo orobiti, da bi neko mogao doći i u banku i u dućan, da bi mogli na taj način zapravo njih opljačkati i na taj način narušiti njihovu sigurnost. I kao što smo vidjeli na mnogim primjerima da sve više zemalja jednostavno manje koriste taj gotovinski novac i smanjuju njegovu količinu, mi vidimo da zapravo era tog gotovog novca završava. I strana afirmacije vjeruje da ona zbilja i treba završiti. Mi ćemo se ko negacija složiti s afirmacijom da su glavna pitanja koja treba povući u raspravi gotovina protiv kreditne kartice, u biti privatnost i sigurnost, ali mi vjerujemo da je nesmisleno pričati o tome sa strane afirmacije, pošto je u biti gotovina ta koja je sigurnija i gotovina ta koja je ljudima bolja i osigurava veću razinu privatnosti. Oni su potrošili dosta vremena na to da vam objasne kako to mi svojim plaćanjem moramo biti zapisani negdje i kako bi sve transakcije trebale biti negdje da budemo sigurni da ljudi plaćaju PDV i poreze i takve stvari. I sad to je zgodno ako se borite protiv kriminala, ali u svim ostalim slučajevima nije. Jer vi u biti ne želite da je svaka vaša transakcija negdje zapisana i da sve što ste vi kupili, sve što ste vi dobili, sve što ste vi prodali, negdje bude zapisano i da neko to vama može saznati. Jer je to u biti užasno detaljan ispis informacija koja govori sve o vama kao osobi. Znači sa tim skupom podataka možemo točno saznati tko ste, šta radite, kakve stvari volite i to koristiti za utjecanje na vas. I vidimo da se to stvarno i koristi. Jako puno kompanija radi isključivo na tome da modelira profile ljudi i onda prodaju te podatke. Na tom principu rade sve društvene mreže, pretraživači i takve slične stvari. Isto to se da raditi s financijama i s tim stvarima jednom kad imate isključivo kartično plaćanje. I zato je nama gotovina užasno zgodna, jer gotovina ne narušava privatnost. Kad vi u džepu imate svojih 50 kuna, možete ih dati nekome bez da instantno na nekom mjestu bude zapisano Luka dao 50 kuna Marku, nego tih 50 kuna jednostavno pređe i to bude to. I to nam je kod gotovine užasno zgodno i užasno bitno da mi možemo bez da nas neko konstantno nadgleda trošiti svoj novac i kupovati stvari. I u istoj onoj Danskoj o kojoj oni pričaju kao kako ona super jer ima puno kreditnih kartica i malu stopu kriminala, su u biti hakeri uspjeli nabaviti podatke danske kraljevske obitelji baš na način što su im sve transakcije bile zapisane i na taj način doslovno dobivate podatke o najbitnijim ljudima u zemlji i možete ih koristiti na loše načine. A sad što se tiče sigurnosti, osim ove sigurnosti o kojoj ovako pričamo generalno da ljudi ne bi saznali nešto o nama, postoji druga vrsta sigurnosti, a to je konkretna financijska. Kad vi imate baš paru kod sebe, znači kad imate novčanicu, to vama garantira nekakvu vrijednost. Koliko god to je smišljeni komad papira s 2 brojčeka gore, to opet vrijedi nešto jer smo se mi svi dogovorili da to tako je. U drugu ruku, kad imate kreditnu karticu ili bankovni račun, to je jednostavno brojka negdje na nekom serveru. I koliko god to u teoriji je isto, banka može nešto zeznut, može se dogoditi greška ili vam može namjerno uzeti taj novac, dok sa gotovinom se to jednostavno ne može dogoditi. Nego vi kod sebe imate tu fizičku vrijednost i možete ju trošiti, možete raditi s njom šta god hoćete i zato nam je ona užasno bitna. Da se ne bi jednostavno dogodio krah sistema i odjednom plaćanje potpuno nestane. Jer na suho, u slučaju krize, u slučaju nekakvog, tornada, uragana, bilo kakve prirodne katastrofe, nemate gdje provući karticu, ali zato uvijek možete koristiti gotovinu. Znači, mi se zalažemo za to da je gotovina sigurnija i praktičnija i zato mislimo da bezgotovinsko plaćanje neće još postati norma. Ok, ja bi jako volio saznati kad Luka daje Marku 50 kuna, šta Marko daje Luki uz uzvrat. I zašto je važno da niko ne zna šta se tamo dogodilo. Ali, ok. Ok. Sad, čuli smo i te argumente afirmacije i negacije. Ono što me zanima je
Prvo, sad kad ste čuli ove argumente, s kojom stranom se više slažete, možete li reći? Afirmacijom ili negacijom? Ok, da li bi neko možda htio objasniti svoj stav? Slobodno, znači, ako želite nešto reći, evo Martin već diže ruke, dignete ruku čisto da nekako dobavimo mikrofon do vas ili samo jako glasno kažete što mislite. Ok, je li tamo neko, ja ne vidim od ovih kamera da li je tamo neko digao ruku. Aha, mikrofon je tamo, to mi pokušavate reći. Ok, znači kogod želi nešto reći, mikrofon je tamo. Ali dobro, za sad ste šutljivi, pa ajmo ovako. Možete li reći u ovom trenutku s kim se više slažete? Dignite ruke samo kao obično glasanje. Tko bi glasao za stranu afirmacije, znači da trebamo ići prema tome da ukinemo gotovi novac. Ok. Afirmacija, imate dosta velik posao pred sobom, ok. Ko bi glasao za negaciju? Ovih 50 kuna je bio pobjednički argument. Ok, ajmo ovako. Možete mi odgovoriti na pitanje zašto su vam argumenti negacije toliko bolji i draži od afirmacija? Ok, možeš... Sam pričekaj da mikrofon nekako dođe do tebe. Dobro. Pa ja neću da se zna kaj ja kupujem. Ok. Ok, ajmo ovako. Da li pak smatrate da ima nešto u tome kada afirmacija kaže da se većina, kako bi rekao, crne ekonomije i tako dalje odvija u principu gotovinskim novcem i to je neki novac koji bi zapravo trebao završiti u tome da svi bolje živimo, da se više ulaže u škole i tako dalje, a zapravo skužimo da, 50% vrijednosti u društvu zapravo ne postoji na papirima. Da li vam se čini da je korisno da se tome na neki način stane na kraj? Da, ne. Ok, ti kažeš da nije korisno. Zašto? Ne? Okay. Ljudi, možete samo kad hoćete nešto reći, sam dignite ruku i ustanite se jer vas je jako puno i hrpu vas ne vidim, pa samo... Ok, ko je htio nešto reći? Sad ste se prepali. Ok, dobro. Ajmo ovako onda. Da li neko od vas misli da je problem što se gotovi novac zapravo jako lako ukrade? Da li je to ikome problematično? Ok, možeš li reći zašto? Da? Što? Ok, znači rekli bi zapravo da je potpuno svejedno kako lako se ukrade i gotovinski elektronski novac. Ok, sad, kad ste čuli onda još i priču od afirmacije, koja kaže o tome da je sa elektronskim novcem zapravo zgodna stvar to što kad vam neko ukrade karticu, vi ju možete zablokirati i ne može ju potrošiti, odnosno ne može se trošiti vaš novac, ali kad vam ukradu 100 kuna u gotovini, manje više ne možete više nikad ući u trag šta se s tim novcem dogodilo. Da li vam se to čini kao prednost, odnosno kao nedostatak gotovinskog novca i prednost elektronskog novca? Reci. Pa mislim da to se govori već u situaciji kad je novac ukraden. Mislim da je prevencija puno lakša kao kad govorimo o gotovinskom novcu, jer ja znam kao kako se zaštititi, ne hodati po mračnoj opasnoj ulici noću s 1000 kuna, dok na internetu prosječna osoba nije sigurna kako se zapravo zaštititi od te krađe. Ok, dobro. Pa ja mislim da isto tako kako nam neko može ukrasti 100 kuna, mi možemo i naći 100 kuna. Ako nađemo karticu, ona će biti blokirana i džabe nam. Ok, znači imamo argument balans univerzuma. Šta nam uzme, to će nam vratiti. Može.
Ok. Pa ja sam htio reći da je to svakako prednost elektronskog novca, jer za ukrast 100 kuna to može praktički bilo ko sa ceste, a za ukrast elektronski novac je potrebna neka veća razina informatičke pismenosti, pa je onda to sigurno puno sigurniji oblik skladištenja novca, čuvanja kod sebe. Ok, znači jednostavno činjenica je da je puno teže ukrast elektronski novac. Ok, ja ću sad tebi dati svoj mikrofon. Ako... Ok, ko je prvi? Ok, ja također smatram da nije to nužno kao prednost kod digitalnog novca, zato što opet ako je neko vješt recimo u krađi, on kad tebi ukrade karticu i recimo dok ti to ne shvatiš i dok se ona tebi ne zablokira, ta osoba ima pristup kompletnom tvom bankovnom računu, dok recimo kod gotovine, ako ti, baš kao što je ona cura rekla, ti znaš onako da nećeš sa sobom sad nositi onak 2000 kuna u gotovini. Recimo imaš neku manju svotu novaca, ako ti je ona ukradena nije tolika stvar kao ako ti neko iz cijelog tvog bankovnog računa ukrade novce. Složio bi se sa kolegicom, znači novac je velika odgovornost. I ja smatram da ako imamo taj novac koji nije gotov, koji je na kartici, onda mislimo da ljudi smatraju da je u redu ići, ne znam, sa 1000 kuna na kartici po mračnim uličicama, dok recimo sa pravim novcima ne bi išli. Ali opet je to neki gubitak odgovornosti za novac i gubitak osjećaja vrijednosti, tako da mislim da je to vrlo negativno. Također. Hvala. I sad samo jedno pitanje, čisto što se praktičnosti tiče. Jer mislim, svi koji me znaju da otprilike imamo nevjerojatnu sposobnost gubljenja novaca po džepovima, jakni i tako dalje. Meni je, na primjer, ideja da mi je mobitel ujedno i jedino sredstvo plaćanja. Otprilike čekam to kao ozebli sunce, da se ukine gotovi novac, čisto da mi je sve na jednom mjestu. Da li se vama sviđa ta ideja praktičnosti ili vam je jednostavno, kada razmišljate praktičnost protiv toga da ljudi prate šta radite, vam ne pobjeđuje? To ne kužim. Vi nemate problema s time da vam je zgodno nemati novčanik, 7 plastičnih kartica, pokaz i tako dalje, nego jednostavno da imate samo mobitel na kojem je sve živo i neživo i njega držite u džepu i to je to. Reci. Stiže. Što si spomenuo da svaka osoba ima svoje praktičnost ili svoje želje, zapravo ja bi ono što htio da svako može birat hoće li cijelu svoju gotovinu gledat kao preko mobitela plaćat ili će dio imat svoju gotovinu kao u džepu nešto novaca koje želi možda sakriti neku transakciju od drugih ljudi. Ok. I sad može jedno pitanje. Čisto da zna afirmacija na šta odgovoriti. Aha, prvo imamo komentar ovdje. Se čuje to. Po meni nije dobro imati svu vrijednost na jednom mjestu. Dakle, ja sam više za ono tipa kako ide ona židovska, trećina u zlatu, trećina u novcu, trećina u nekretninama. Tako i ovo tu. Dakle, nije dobro imati sve na jednom mjestu. Jer tako se puno lakše ukrade. Dakle, danas živimo i u dobu ovih RFID čitača i tako se isto može skinuti novac s kartice bez da zapravo znamo koga je skinuo. Ok, dobro. I sad samo jedno pitanje, čisto da afirmacija zna u koju stranu odgovara. Zašto vas toliko smeta ideja da svi znaju koje, mislim ne svi, nego da postoji zapis koje su se sve transakcije dogodile u vašem životu? Zašto nas smeta ta ideja? Može? Mislim, ne da je taj zapis javan, naravno. Ko kaže da su sve te transakcije skroz legalne? Mislim, stvarno isto tako neke transakcije koje, na primjer, osoba koja želi napraviti neku transakciju, želi kupiti nekakvu kartu za nekakav koncert, a sama u tom trenutku nema karticu zato što za karticu tipa treba 18 godina ili 16, ali ima tipa onak 13 pa ne može si priuštiti nego mora moliti nekog roditelja, a ne dobiva od roditelja dopuštenje da ide na taj koncert, ali želi se izvući. Razumiješ što želim reći? Ok, dobro, znači varanje roditelja kao jedan od glavnih razloga. Može, ti si još. Bilo je još pored njega, jesi ti htio reći?
Pa htio sam samo reći zašto bi trebali drugi ljudi oko nas znati što kupujemo. Mislim, koji bi mogli to pratiti, koji gledaju naše stanje kartice, kome mi dajemo novac, od koga prijamo novac. Ok, ali to mislim, to već sad zapravo niko ne zna. Ali meni se čini da vas jako smeta da postoji taj trag, pa pokušavam skužiti šta je tu problem. Pa mislim, mi živimo u slobodnoj zemlji, koliko ja znam. I mislim da svako od nas ima pravo na neku svoju privatnost, da ga niko ne prati i da niko ne vodi evidenciju o svakom njegovom koraku, ako on to ne želi. Pa onda ako mi ne odaberemo da želimo vidjeti da se sve što mi radimo javno, mislim ili javno ili samo u banci, ali negdje da se vidi, mislim da mi imamo pravo na taj izbor zapravo. A kao što vidimo podatke, većina ljudi još uvijek se drži toga da se to ne vidi, dakle gotovinske transakcije imaju. Hvala. Pa možda klinac ne želi kupiti kartu za koncert, ali neko od 5 godina, ako sav novac pređe na kartice, onda klinac koji hoće kupiti žvake morat će s karticom ići na kiosk umjesto da uzme 5 kuna i kupi. Okay. To je vrlo nepraktično pa za mislim, djecu. ili mobitelom, sad se može samo ta kartica zalijepiti na mobitel, a mobitel nosite svugdje sa sobom, mislim, svi nosimo svugdje sa sobom, Bog zna. Pa dobro, ali opet, zar je dobro da djeca od 1. do 4. osnovne ili mlađe opet imaju mobitel? To je isto pitanje. Ok, super. Uglavnom i sav virtualan novac također nije, kako da kažem, javan. Vi možete i preko kartice kupiti virtualan novac kojim kasnije ne može se pratiti na šta ga potrošite, tipa Bitcoin i takve stvari. I preko tog se isto radi puno ilegalnih stvari, tako da ako sve novce stavimo kao virtualne, također to neće ništa pomoći. Ljudi koji žele raditi ilegalne stvari i dalje će raditi ilegalne stvari i neće im se moći ući u trag. Ok, i sad ne da podržavam ovo, ali to je znači onda argument koji može ići i sa potpuno digitalnim novcem i dalje ćete moći davati 50 kuna marku bez da vas iko pita za šta se to dogodilo. Pa meni sad zanima, ok, kada bi, na primjer, postojala neka garancija privatnosti, znači da nitko ne zna šta se dogodilo s vašim novcem, uključujući vaših roditelja, da jednostavno ne mogu dobiti ispis transakcija. I da vi onda možete jednostavno sa tom karticom koju niko živ ne vidi šta se događa ili aplikacijom na mobitelu ići po svijetu i kupovati stvari, karte za zabranjene koncerte i tako dalje. Da li bi vam onda bila bliža ideja digitalnog novca ili bi vas i dalje smetalo taj koncept? Pa nisam sad čula ovo pitanje do kraja, ali htjela sam se nadovezati na ovo prije pitanje. Naprimjer, moja baka koja jedva zna nazvat nekog, kako bi ona na mobitelu plaćala nešto? Dakle, jedva zna nazvat mene ili poslati poruku, pa mislim da je to prekomplicirano u smislu te cijele edukacije starijih ljudi koji doslovce ne znaju se koristiti mobilnim uređajima i sličnim spravama. Ok, da, to afirmacija isto možete objasniti kako bi izgledao taj možda prijelaz i kako bi ga preživjeli stariji ljudi. Ok, ja bi, ako se slažete, sad pozvao druge govornike afirmacijske i negacijske ekipe da održe svoje govore, malo reagiraju na ovo što se događalo. Pokušajte biti malo otvoreni prema afirmaciji, za sad ovaj samo jedan glas, junački, ali samo jedan, čisto vidjet ćemo da li će vam ići bolje. Možete, što se meni tiče, početi, a evo i mikrofona. Ovako da to držim. Strana afirmacije u ovoj debati smatra da je korištenje gotovine stvar navike. Nešto što danas smatramo normalnim samo zato jer smo navikli kroz sve ove godine. No smatramo da postupnim prijelazom i opismenjavanjem u smjeru korištenja bezgotovinskog novca bi se benefiti takvog novca upravo sve više i više počeli isticati, kao što vidimo da se događa sa smanjenjem kriminala i sa transparentnim korištenjem i praktičnim korištenjem. Dakle, prva stvar koju nam ističe strana negacije je privatnost. Smatramo da privatnost je općenito nekakva zamišljena sigurnost koja zapravo i nema u današnjem svijetu, no isto tako smatramo da je puno važnija ona prava sigurnost koju možemo imati puno više ako koristimo bezgotovinski novac. Zato što smo sigurni od toga zato što smo u društvu sigurni od toga da ima manje
nekakvih krađa i da ima manje nelegalnih radnji i to se može kontrolirati. A smatramo da u organiziranom društvu u kojem novac koristi za interakciju među ljudima i je vrlo važno da upravo to bude regulirano i da bude na ispravan način obavljeno. I zato smatramo da bi se ovime upravo to poboljšalo, kao što smo vidjeli kroz prethodni govor. Sljedeća stvar u kojoj govori strana negacije je sigurnost. Mi smatramo da gotovina nikako ne pruža nikakvu sigurnost, zato što to što ti imaš nekakav novac u džepu, upravo kroz ove odgovore ljudi koje smo sad slušali smo uvidjeli da ljudi govore o tome kako je zgodno da možeš naći novac na ulici. Pa to je posljedica toga da je neko taj novac isto tako izgubio. Dakle, ono što se i vrlo lako događa prosječnom čovjeku je da izgubi novac koji nosi sa sobom i da mora uvijek paziti da ima dovoljno novca sa sobom. A vidimo da ukoliko se koriste kartice, jednostavno možeš ponijeti karticu sa sobom i na njoj imati puno veću svotu novca i osjećati se svejedno sigurnije zato jer to što ti neko ukrao karticu ili mobitel ne znači da više nemaš, da više nemaš svoj novac ili da će ti moći provaliti. Dakle, puno je veća razina sigurnosti. Upravo tako. I vidimo također da je puno manja mogućnost da će ti neko fizički napasti kako bi ti ukrao taj novac, zato jer time što ti ukrao karticu ili mobitel neće doći do tvoga novca. Također vidimo da je korištenje digitalnog novca puno praktičnije. Upravo iz razloga što ga ne treba tiskati, ne treba ga prebrojavati i skladištiti, što zahtijeva određeni rad i određeni trošak koji je u ovom slučaju potpuno nepotreban kada vidimo sve ove benefite bezgotovinskog novca. Također, na ovaj način vidimo da je bezgotovinski novac isplativiji i efikasniji od gotovine koja nužno povlači sa sobom taj nekakav nepotrebni rad a svaki i najmanji gubitak je negativan zato što novac koristimo svakodnevno i svi ga koristimo, tako da se nagomilavaju ti mali troškovi, gubici i štete i dolazi do velike štete. Danska centralna banka pokazala upravo to, da trošak baratanja gotovim novcem je puno veći od troška baratanja bezgotovinskim novcem i iz tog razloga također smatramo da bezgotovinski novac pruža puno više benefita. Upravo zato jer omogućava veću sigurnost od kriminala, od napada, od krađe. Isto tako zato što omogućava veću transparentnost i praćenje transakcija upravo onih ljudi koji rade nešto krivo i zato što vidimo da će se za privatnost brinuti samo oni ljudi koji rade nešto krivo, samo oni ljudi koji već nešto, koji misle s tim novcem raditi nešto nelegalno. Mi smatramo da je važno preći polako na bezgotovinski novac jer pruža puno više benefita za prosječnog građanina koji se ne misli baviti kriminalnim radnjama i koji žele da jednostavno ima praktičniji i jednostavniju pristup ostalim uslugama koje već ima s novcem. Jel ovo radi? Okay. Sam malo. Kako bismo za sada u današnjoj debati pojasnili koja strana bolje čuva ideje sigurnosti i ideje privatnosti, moramo se pitati u kojoj je strani veća šteta pri trenutku gdje se nešto negativno dogodi sa našim novcem. Prvo pričat ćemo o ideji privatnosti. O ideji privatnosti ono što strana negacija vama pokušava dokazati kroz cijelu debatu je da mi kao strana negacije nismo ok s idejom da apsolutno svaka transakcija novca koju ti napraviš bude na internetu zauvijek. Čuli smo u samom razgovoru prije ovog kola kako to nije ok sa većinom ljudi i kako većina ljudi ne voli ideju toga da apsolutno sve što napraviš bude na internetu zauvijek. S druge strane, strana afirmacije ne može zapravo ništa tvrditi, niti dokazivati da ona čuva privatnost ni na koji način u današnjoj debati, jer je privatnost nešto što se kompletno gubi u trenutku gdje mi pristanemo na to da apsolutno svaki transakcija, apsolutno svako korištenje novaca, koji je jedan od glavnih načina na koji se mi snalazimo u današnjem životu, bude zapisan preko interneta. Tako da po samoj ideji privatnosti, po samoj ideji tko zaštićuje tu vrijednost bolje, strana negacije pobija odnosno dobiva ovu ideju i bolje ju štiti, samim time što dolazimo ovdje i objašnjavamo kako strana afirmacije funkcionira. Zatim drugi point o ideji sigurnosti. Ono što mi moramo gledati kako bismo pojasnili ovaj point je što se može dogoditi u najgorem slučaju. Kao što smo čuli kroz pričanje konstantno ili kroz pričanje prije ovog kola, primijetili smo da je većina ideje o tome da ti se izgubi 100 kuna ili da te netko pokrade 200 kuna. No kada gledamo o tome kakva je najveća šteta koja se može dogoditi u oba slučaja, strana negacije ima drastično manju štetu. U kojem smislu?
Pogledajmo na primjer raspad sistema ili mogućnost da ti jednostavno više ne možeš koristiti u određenom trenutku kreditnu karticu ili mobitel ili bilo koji drugi način funkcioniranja. Ono što ti dobivaš u strani afirmacije je gubljenje ne samo vrijednosti od 100 ili 200 kuna koje ti nosiš sa sobom svakodnevno, nego gubljenje vrijednosti apsolutno svih novaca koje ti imaš na određenoj kreditnoj kartici, koje imaš na svojem mobitelu i koje nosiš konstantno sa sobom, jer ta vrsta korištenja novca potiče tu ideju toga da ti konstantno koristiš određenu količinu novca, te samim time kod ideje krađe i kod ideje raspada sistema, strana negacije ovdje vam može potvrditi da je najveća šteta koju strana afirmacije može postići 10 puta gora, jer samom idejom toga da su svi tvoji podaci na određenoj mreži koja se može raspast i može prestati funkcionirati u bilo kojem određenom vremenu, pojačava sigurnost koju vi imate u trenutku gdje koristite gotov novac. Zatim moramo malo preći na ovu ideju praktičnosti i tu moramo pričati o tome kako je zapravo nekakva vrsta bezgotovinskog keša koju strana afirmacije predlaže nepraktična. Tu imamo nekoliko pointova, počevši sa samom idejom koju sam već ranije predstavila, odnosno prestankom rada sistema. Kada mi pričamo, to je naš prvi govornik spomenuo nakratko, ali to je sama ideja toga da ti u nekom trenutku gdje se dogodi nekakva prirodna katastrofa ili nešto drugo što tebi neće pridonijeti kao osobi koja mora koristiti elektroniku, ti ne gubiš samo 100 kuna, ne gubiš samo 200, nego gubiš 1000 i gubiš svu svotu novca koju si ti imao na određenoj platformi. Samim time ti gubiš tu nekakvu osjećaj sigurnosti, osjećaj praktičnosti gdje ti možeš izvesti nešto ili bilo što. Sa druge strane, kada mi gledamo o načinu na koji ti funkcioniraš kada koristiš tu nekakvu bezgotovinsku keš, ti moraš konstantno paziti na to kako trošiš. Moraš paziti i moraš konstantno pratiti način na koji funkcionira sama ta ideja kreditnih kartica. I zbog samog toga što ova vrsta plaćanja zahtijeva tu nekakvu konstantno održavanje od strane korisnika je ono što mi ne zalažemo. Mi zalažemo lagan pristup, zalažemo lagano korištenje i lagano omogućenje života. Hvala. Hvala negaciji. Dobro isto znati, u slučaju zombi apokalipse gotov novac je siguran. Ne znam točno čemu će služiti, osim spaljivanju zombija, ali kao bolje od kartice, vjerojatno, po tom pitanju. Ok, ajmo ovako, da li je afirmacija osvojila iko govoru rundu barem? Yes, ajde, hvala Bogu. Vi u prvim redovima brojne ruke su se digle od ozada, nažalost niste vidjeli, ali skoro svi osim prva 2 reda glasaju za afirmaciju. Tako da možete se i vi pridružiti. Ok, ajmo ovako, jedna stvar. Hrvatska je, to znam da je kliše strašan, ali kao turistička zemlja i pokušavamo biti što lakše ljudima da je dođu u Hrvatsku, da im što lakše omogućimo da izbace novac iz svojih torba. Ono što me zanima, da li barem mislite da je ideja bezgotovinskog plaćanja i ovog digitalnog novca i tako dalje nešto što bi trebalo poticati? Okay. Može mikrofon tamo? Da, ja bih se složio da definitivno kartično plaćanje je korisno, ali glavni problem kartičnog plaćanja po meni je infrastruktura koju morate uvesti u neke izolirane dijelove zemlje da bi svi mogli koristiti kartično plaćanje. Pa bi ja htio pitati afirmaciju kako oni misle da će u nekom selu koje nema ni struja, a kamoli interneta, koristiti kartice za kupnju kruha i mlijeka ili tako nešto. Ok, afirmacija, da li želite odgovoriti na ovo pitanje? Mateja, slobodno, onda uzmi mikrofon. Pa moramo biti svjesni da se sve promjene koje se događaju ne događaju preko noći. I moramo biti svjesni isto tako da ljudi koji danas imaju 70 godina, eto ako u potpunosti uvedemo ovakav sustav koji će možda doći kroz 15 godina, više neće takve stvari ni morati koristiti. I danas naši roditelji koji većinom svi znaju koristiti mobitele će tada za tih 15 godina biti upravo ti stariji ljudi koji će se time znati koristiti. To nije da oni sada nužno moraju znati kako objaviti sliku na Instagramu i staviti pravi filter. To će jednostavno biti, kao što su sada dali 20 kuna, tada će u tom trenutku prisloniti tu karticu i praktički će se dogoditi ista stvar, samo kao što je Sara objasnila, to je samo stvar navike ljudi. Okay, hvala na ovom argumentu koji možemo nazvati izumiranje, vječni prijatelj napretka. Ali dobro, ok. Znači, sigurno ono što mogu, u zaštitu afirmacije reći, sigurno svako ko se zalaže za ovu tezu da trebamo preći sa gotovog novca, ne misli da trebamo sutra reći
čao đaci, nego da se tu radi o nekom procesu od, 10, 20, 30 godina, iako ništa ne isključujem. Tako da možemo zamisliti da se to zapravo cijela ta tranzicija odvija na način na koji neće baš sad uzrokovati da jadne bake i djedovi ostaju bez ikakvih sredstava plaćanja. Tamo je bilo pitanje. Pa dakle, ja bih htio stati u obranu afirmacije, jer recimo ovaj argument za selo, jer u selu u kojem nema ni struje ni interneta, kako će biti gotovina, otkud im gotovina, oni mogu funkcionirati jedino razmjenom dobara. Ovo za privatnost po meni isto ne stoji, jer u današnje vrijeme gdje dakle svugdje ima kamera, posvuda može se pratiti nekog preko mobitela, GPS-a, ne znam čega, i kad mi plaćamo gotovinom, nama može bilo ko ući u trag ako želi doći zbog nekog razloga do tih podataka. A isto tako u slučaju prirodne katastrofe, dakle ako ne funkcionira kartica, šta nama garantira? Prvo, novac je podložan, fizički novac je podložan i fizičkim oštećenjima, a drugo, kod takvog nekakvog cijelog raspada bilo kakvog sustava, što nama garantira da će neko taj naš novac prihvatiti onda. Tako, po meni to ne stoji isto. I u današnje vrijeme kad je velika većina novca, velika većina vrijednosti svjetskog novca u digitalnom formatu, država može napraviti inflaciju i ni fizički novac nije garancija da će on imati istu vrijednost danas i sutra. Jer to, od kad je napušten zlatni kurs, ni to više ne vrijedi. Tako da, ja sam za afirmaciju. Hvala. Sad imamo tamo jedno pitanje, pa ćemo biti tu, pa ti. Okay. Evo, kolega mi je uzeo riječ iz usta. Ja sam htjela reći da u tim prilikama nepogoda, tsunami, nestanak struje, vamo tamo, dakle, kako ćemo doći do bankomata? Ja sumnjam da svako od nas ima u koferu veću svotu novaca, tako da, mislim, on je to već rekao, ali kad sam već digla ruku da onda i kažem to. Dakle, ne postoje bankomati jer nema struje, pa tako nema ni novaca. To je meni bilo simpatično u primjeru negacije tornado, kao valjda jedina stvar u kojoj možeš zamisliti da papirnati novac stvarno leti na sve strane, ali kao bit će razasut jednoliko posuda, pa će ljudi moći do njega. Htjela bih samo komentirati, znači oni su rekli zapravo da kad imamo kartice, da imamo neku zapravo veću obvezu da pratimo taj račun koji imamo, pošto nemamo to je fizički novac prisutan. Ali opet zapravo i kad imamo gotovinu kod sebe, opet zapravo ima samo taj neki dio novca, a ostatak nam je opet u banci i to je taj imaginarni dio koji ne vidimo. I zapravo kad imamo taj fizičku svotu, imamo mali dio s kojim raspolažemo. Dok, na primjer, imamo kartice, uvijek imamo, zapravo kartice nam pružaju mogućnost da idemo u minuse i, na primjer, nemamo tu veliku sliku kojim raspolažemo, sliku raspolaganja tog novca. Znači, kad imamo novce, s tim raspolažemo ok, a dok imamo karticu, ne vidimo punu sliku. Hvala. Ti si još imao? Mi danas živimo u državu gdje puno ljudi su nezaposleni, nažalost. Imam pitanje za afirmaciju. Kako mi smo, mislim, nije ovo hejt na vas, ne brinite, samo postavljam pitanje, nego kako mislimo dati novce beskočnike ili tak nešto ako svi imamo karticu, ako prosi na ulici ili tako nešto. Da mu piknem karticu, ono... Osim gotovine, odmah ćemo pokloniti i smartphone, tako da još će bolje proći čovjek. I još jedno pitanje. Kako će ja harmonikašu piknut novce s karticom, ono? Ok, jedan od istaknutijih političara je pokazao da se to može raditi sa suhomesnatim proizvodima, pa kao možda će Slavonci sa kulenom imati nekih problema, ali ostali su pokriveni po tom pitanju isto. Ok, ti si htio još nešto komentirati? Znači, afirmacija, koliko sam čuo od njih, jako puno spominju kriminal i jako puno spominju da je zapravo gotov novac dobra podloga za kriminal, za sivu ekonomiju i tako dalje. I da dosta običnih ljudi ostaju bez tog novca na neki kriminalni način. Sad,
Ne znam da li ste ikad čuli za internet kriminal ili za ove hakere. Ako ste čuli za njih, ja vjerujem da ste čuli da kad oni uzimaju novce s računa, da oni ne uzmu nekom iz novčanika koji ima trenutno novčaniku, ne znam, 100, 200 ili 500 kuna, nego mu pobrišu cijeli račun koji je zapravo ili cijeloživotna ušteđevina koje mogu biti, ne znam, od nekoliko tisuća do nekoliko milijuna svota. Znači, ako mi na jednom mjestu imamo cijeli svoj život, da tako kažem, cijeli svoj novac, cijeli svoj kapital, i ako neko do toga dođe kriminalno, naravno, jer kriminala ima i na jednom i na drugom području, onda nećemo ostati bez novčanika, nećemo ostati bez 500 kuna, nećemo ostati bez jedne plaće, nego ćemo ostati bez svega. I kako ćemo taj problem riješiti? Ok, tu ja mogu, iz iskustva osobe koji su ukrali karticu, mogu reći da ono što je krasno sa digitalnim novcem je da kad ti uzmu 1000 kuna u gotovini, kome ćeš ti dokazati da si tih 1000 kuna imao? Ali, na primjer, banke, ako utvrde da se stvarno radilo o kriminalu, koliko god da je iznos, jednostavno storniraju sve. Tako da tu, na primjer, ta cijela priča je jedna prednost digitalnog novca, što ti možeš vrlo jasno reći koja je svota otišla u kojem smjeru i zašto, dok mislim, kad ti ukradu novčanik, može reći policiji da je bilo 10.000 kuna u njemu, pa kao, možete mi molim vas vratiti ili nešto. Tako da to ima svojih prednosti i mana po tom pitanju što se tiče kriminala. To svakako, tu je bilo pitanje. Ja bih htio stati u obranu afirmacije, jer smatram da afirmiranjem ove teze radimo u biti u korist države. Dakle, u državi imamo nekakve zakone kojima pokušavamo spriječiti sve ilegalne radnje, dok se većina ovih tu ljudi zalagalo za te ilegalne radnje. Dakle, ako mi želimo preventirati neke loše stvari u državi, mi moramo početi napredovati kako ćemo provoditi te zabrane, a to ćemo upravo napraviti afirmiranjem ove teze. Ok, hvala. Tamo je bilo. Tamo su sad 2 pitanja. Ja bih htjela samo navesti primjer gdje imamo, na primjer, neku nesigurnu državu gdje ljudi nemaju novaca i kad je moj brat, na primjer, bio u Bangkoku, vi morate biti sigurni nositi sve stvari naprijed ako imate gotovi novac. I njemu su dolazili ljudi na motorima i žele otrgnuti torbicu. I znači onda je imao u tom trenutku gotovi novac, ukrali bi mu. U tom slučaju ja mislim da je sigurnije imati kartice i na taj način, ali opet to nije zaštita, zato što je on opet došao na aerodrom gdje su mu skenirali karticu i time ukrali cijeli novac, tako da je to bilo rasulo. I skinuli sav novac, tako da opet ja mislim da možda ni to nije najbolji način, ali danas u svijetu je postoji taj balans između kartičnog novca i gotovine. A jedino je dobro, kao što ste vi naveli, što imate sigurnost da će banka vama to nakon nekog vremena sve vratiti, dok gotovine nemate. Ok, hvala. I za te, jesi ti htio? Bilo je tu pitanje, pa onda ovdje. Pa meni je jasno zašto svi toliko govore o zaštiti nas od tog kriminala i mislim da je puno bolje pitanje zašto do tog kriminala dolazi. Zašto su ljudi bez posla, zašto se krade po cesti. Da toga nema, do toga ne bi ni dolazilo. Sad će cijela dvorana, neka cijeli... Može, reci. Znači, neko je već rekao kako je zapravo važan balans između gotovine i između kartičnog novca i naravno da i novac na kartici ima svoje prednosti, ali kad je sve na jednom mjestu, sad ako neko hakira u račun i tebi uzme sav novac, tebi je sve gotovo i ti nemaš nekakvu garanciju kao kod nečeg što fizički postoji ili neko u drugom slučaju može sebi staviti 2 nule viška na račun i izmisliti novac koji zapravo ne postoji, dok sa fizičkom gotovinom to se ne može dogoditi. Ok, hvala. Možemo dati mikrofon na lijevo. Tamo onda imamo još jedan komentar, pa ćemo preći na treće govore da čujemo reakcije. Ja sam htjela pitati samo s koliko bi se onda godina odlučilo ko će imati kartice i kako bi se ljudi koji nemaju primanja, kako bi oni kupovali stvari koje su im potrebne za život. Također ljudi koji su ovisni o drugima, na primjer ako u jednoj obitelji samo jedna osoba radi, to znači da bi samo ta osoba mogla kupovati za sve njih, što nije baš praktično. I isto tako osobe koje legalno imaju skrbnike, i djeca i odrasli,
koji nemaju svoj novac na raspolaganje, tu bi moglo doći do iskorištavanja tih osoba još većeg, jer mislim te osobe isto su trenutno u teškoj poziciji i da, to. Ok, znači svakako je jedan od problema sa digitalnim novcem da bi morali naučiti funkcionirati malo drugačije nego što radimo sad, ali ja sam potpuno siguran da bi banke vrlo lako izmislile neki sustav da olakšaju ljudima trošenje novca. U to možemo imati povjerenja. Može. Ok, tamo, onda ćemo treće govore. Ja bih samo htjela nadovezati na prijašnji komentar da je tako jednostavno dodati te nule na internetu i slično kao što je navela ova djevojka. Ja mislim da bi si onda svaki čovjek tako dodavao nule da ima što više novaca. To nije baš tako jednostavno provaliti u neki sustav. Ok, može, mislim, svakako je i to je već bilo i tijekom prvog našeg razgovora. Neko dobro primijetio da je dosta lakše ukrasti novčanik nego provaliti u sustav banke. Ali ok, ajmo sad čuti kako na sve ovo u svojim zadnjim govorima reagiraju afirmacije i negacija. Tako da ću opet sjeti sa strane, a ti možeš mikrofon, ti radi. Radi ovo. Mi u ovoj debati ne pričamo samo o 50 kuna koja Luka daje Marku. Mi pričamo o milijunima utaje poreza, mi pričamo o milijardama novca koje razmjene ruke na crnom tržištu i kojima se nikad ne može ući u trag baš zato što je gotovina nešto što ne ostavlja nikakav trag. Ja ću vam sada kroz ovaj govor sumirati debatu i pokazati zašto je strana afirmacija pobjedila kroz 2 točke. Prvo ću pričati o sigurnosti i privatnosti, a potom ću pričati o efikasnosti provođenja ove teze. Što se tiče prve točke, ono što strana negacije nama zamjera, to je umanjenje privatnosti. To što će sada svatko moći znati na što mi trošimo svoje novce. No bitno je zamijetiti da u današnjem digitalnom dobu prave privatnosti u stvari ni nema. Google, Facebook, Instagram, sve društvene mreže znaju što mi volimo, koje knjige čitamo, vjerojatno i koja nam je najdraža boja, s kim se družimo i gdje izlazimo. I ono što strana negacije mora pokazati da će se ta sigurnost baš toliko jako narušiti, da će ta situacija biti toliko drugačija od situacije koja je danas, da je taj harm koji ona donose sa njihove strane toliko velik. Druga stvar koja je tu bitno za zamijetiti je da strana negacije nam u stvari donosi samo osjećaj sigurnosti. No mi tu pravu sigurnost u stvari nemamo. Jer u trenutku kada mi osjećamo se sigurno zato što nitko ne zna na što trošimo, mi također te novce imamo u svojem džepu i svatko ih može ukrasti, mi ih možemo izgubiti, spustiti, a puno je lakše nekome kao što smo već čuli malo prije u ovoj raspravi, puno je lakše ukrasti nekome 200 kuna iz džepa, to može učiniti svatko svaki put kada uđemo u tramvaj ili bus, dok je puno teže hakirati i nekome uzeti cjeloživotnu ušteđevinu. Također, druga stvar o kojoj je bitno razmišljati kada presuđujemo ovu debatu je pitanje efikasnosti. Ono što strana negacije konstantno previđa je činjenica da je nama kao običnom čovjeku, meni osobno, puno lakše imati sve na jednom mjestu. Puno mi je lakše imati mobitel, u maskici nositi karticu i onda tako riješiti sve, imati jednu stvar koja će meni omogućiti da radim apsolutno sve što mi treba. Dok u trenutku kada mi imamo novčanik i kada u njemu imamo novce, ponavljam, puno je veća mogućnost da će nam netko to ukrasti, puno je veća mogućnost da ćemo mi to izgubiti. Tako da je financijski način plaćanja i bezgotovinsko plaćanje puno efikasnije za prosječnog čovjeka. Strana negacija konstantno priča o nekim kataklizmičkim događajima. No stvar je u tome što prvo ti događaji se događaju rijetko, a drugo, većina našeg novca onako je na bankovnom računu. Nitko nema, kao što je netko od vas malo prije zamijetio, nitko nema par tisuća ili par desetaka tisuća kuna u nekom koferu doma. Svi te novce držimo u banci. Te u trenutku kada se tako nešto i dogodi, mi imamo onih 200 kuna koje imamo kod sebe, no kad podržimo tih 200 kuna, situacija je ista. I ne mislimo da je to dovoljan harm da se zanemari sva ostala efikasnost koja nam provođenje ove teze donosi. Što se tiče kriminala i tih hakera, da mogućnost da takve stvari se događaju, no ponavljam, puno veća mogućnost i puno svakidašnji događaj je džeparenje i slične stvari, dok je
dok mi, kao što smo već objasnili, u trenutku kada će se ta teza provoditi, ako se ona ikada provede, bit će potrebno neko vrijeme, bit će potrebno poboljšanje infrastrukture. I u tom trenutku banke i ostali nekakvi portali za internet plaćanje će dobiti priliku znatno poboljšati sigurnost i tako spriječiti ovakve stvari, jer je to i njima u interesu. Uostalom, u trenutku kada mi gubimo internetski novac, banke tome novcu mogu ući u trag. U trenutku kada mi gubimo 1000 kuna, mi nikome ne možemo dokazati da smo i te novce u stvari imali. Još jedna bitna stvar oko te efikasnosti je to što mi ukidanjem gotovinskog novca znatno smanjujemo mogućnost ilegalnih aktivnosti koje se tim novcem financiraju. Ne možemo više, dileri droge više ne mogu se međusobno izmjenjivati te milijarde i milijune dolari, ne mogu se na taj način financirati svoje ilegalne aktivnosti jer će negdje postojati nekakav financijski trag o tome i puno će se lakše ući takvim ilegalnim aktivnostima u trag. I zbog toga što je uvođenje gotovinskog novca, što je vaša preferencija za gotovinski novac samo stvar navike, morate osvijestiti da je gotovinski novac u stvari puno manje efikasan i puno manje siguran od bezgotovinskog novca. Mi moramo biti u korak s digitalnim dobom u kojem živimo i za svih tih razloga trebamo uvesti bezgotovinski novac. Hvala. Ok. Mi smo razgovarali o 3 ključna bitna pitanja danas. Prvo je da li nam je to da postoji neki zapis negdje šta smo mi kupili kom država može pristupiti dobro. Drugo, koji sustav plaćanja nam je sigurnije. I treći, koji sustav plaćanja nam je praktičniji. Pa ajmo proći po ta 3 pitanja i pokazati zašto smo vam dokazali da je gotovinski novac u biti ima i dalje jednu bitnu ulogu u svijetu. Ok, ajmo početi s tom idejom zapisa. Ono što vam afirmacija pokušava tu prodati neku priču, da je postojanje zapisa super, jer prvo dileri droge ne mogu ništa prodavati, a drugo skupit ćemo sve novce od poreza. I dobro, ovo s porezima im damo, ok, oni definitivno smanjuju crnu ekonomiju, ali ako ljudi mogu u zatvoru koristiti cigarete kao platežno sredstvo, vjerujemo da će i dileri droge naći način da si dalje razmjenjuju dobra. Dakle, možemo im možda otežati život, ali sigurno nećemo ovime ubiti trade droge. E sad, ono što vam mi govorimo je da ovdje postoji ozbiljna cijena. Za razliku od Googlea i Facebooka, na koji vi pristanete žrtvovati svoju privatnost, ovdje nemate pravo pristati ili ne pristati. Ako ukinemo gotovinu, mi smo obavezni da se bilo koja naša razmjena s bilo kim negdje bilježi. I sad to možda zvuči banalno i bizarno kad pričamo o zabranjenim koncertima, makar se meni ni ne sviđa ideja da neki službenik negdje za kompjuterom u svakom trenutku zna kad ja kupujem kondome, ali na puno konkretnijoj razini pričamo i o tome da na primjer, danas u svijetu Visa i Mastercard mogu zabraniti ljudima u Americi da plaćaju u Wikileaksu, ili pričamo o situaciji, na primjer, u ratu, kada nismo mogli kupiti oružje, kada ne bi mogli kupiti oružja bez gotovine, jer smo imali embargo od UN-a. Dakle, ta naše pravo da napravimo sa svojim novcem nešto što nam neko zabrani, je bitno pravo i ne želimo imati tu razinu intruzije u svoj život. E sad, drugo pitanje je pitanje sigurnosti. I sad oni vam ovdje tvrde da neko će vas lakše ukrasti kad pričamo o gotovini, postoji mogućnost fizičkog napada, lakše ukrast, ne možeš dokazati slično. A činjenica da ono što mi govorimo je da u tom slučaju ti imaš odgovornost i ti imaš kontrolu nad svojim životom. Dakle, ti odlučuješ di ćeš se šetat noću, ti odlučuješ di ćeš skladištiti svoj novac i ti odlučuješ kako ćeš paziti na njega. U njihovom sustavu sva odgovornost je tebi oduzeta i prebačena na nekog drugog. U situaciji gdje izgubiš, to nije posljedica tvojih akcija, nego posljedica stvari nad kojima nemaš kontrolu. Samim time, mi smatramo da sustav u kojem mi nemamo kontrolu nad stvarima koje radimo je automatski nesigurni. I smatramo da mi imamo pravo odlučiti na koji način želimo baratati i ako svojim akcijama izgubimo novac, ako svojim akcijama budemo pokradeni, onda je to naš problem. A u njihovom sustavu nama nikad nije dan taj izbor. Treće pitanje je pitanje praktičnosti, gdje oni pokušavaju objasniti da uistinu novac se teže skladišti, može se izgubiti, strgat, bla, 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 jeftinije nam je imati kartice. A pretpostavka kartice je postojanje infrastrukture. Pretpostavka korištenja kartice je uređaj za to, internet, struja, sve to.
što je u redu u zapadnoj Europi, a otprilike ono nemoguće provesti nigdje drugdje u svijetu, a osim toga ono podložno nekakvim kvarovima, nekakvim napadima, bla. Ono što je samo ideja. 20 kuna je 20 kuna ovdje, na nekom brdu u Dalmatinskoj Zagori ili na Haitiju. To ne vrijedi sa bezgotovinskim novcem, jer je bezgotovinski novac isključivo ako imate struju, isključivo ako imate internet, isključivo ako imate pravu aparaturu. Dakle, ono što smo vam pokazali da i po pitanju da li nam je postojanje tog zapisa dobro i loše, ili jesmo li sigurni s njihove naše strane, ili po pitanju ko je u biti praktičniji, ko se ono konkretnije može provesti, da vrlo jasno ono gotovinski novac i dalje ima konkretnu ulogu u današnjem društvu. Hvala Martine na ovom. Ja ću ti osobno platiti da odeš na Haiti objašnjavati Haitčanima šta je 20 kuna i koliko one vrijede. I to je stvarno film koji bi jako volio vidjeti. Možeš ponijeti i 300 ako treba. Tako da toliko vrijednosti 20 kuna na Haitiju. Ali, osim toga, primjer je zapravo skroz dobar. Imamo ovako priču. Sada se malo maknemo od ove teme, jer mislim, tu je sad generalna stvar koja se često pojavljuje, ko će to naučiti raditi, kako ćemo to raditi, šta je sigurnije i šta je ne. A mene sad samo, pošto smo na kraju debate, zanima, što vi mislite koliko vi o takvim stvarima, tipa gotov novac, bezgotovinsko plaćanje, kartično plaćanje, sve te čuda koja postoje, učite u školama? Da li mislite da učite dovoljno, nedovoljno, malo, imalo? Malo, išta? Ok, a otkud vi saznajete te informacije? Šta? Ko? Šta? Ko? Aha, ok, može mikrofon odati tu, sorry. Vičite, mašite ako vas ne vidimo. Dobro, profesorica Barić, 11. gimnazija. Osjećam se pozvana na neki način. Htjela bih reći upravo odgovor na ovo pitanje. Mladi ljudi nisu educirani. Potreba za edukacijom je vrlo velika. Ne samo mladi ljudi, nego i stari ljudi, ljudi iz srednjih godina zaista trebaju, evo, recimo tečajeve i tako dalje. Dakle, mi smo imali čast kao profesori matematike gostovati ovdje u HNB-u i to 2 puta. Moram reći da smo svašta naučili i moram reći da kad gledamo vijesti i slušamo o deprecijaciji kune, ne znam, potezima HNB-a, šta on radi da održi tečaj, ovo ono, sad nam je to puno jasnije, a završili smo fakultete. Dakle, ja pričam u ime kolega koji su jako dobro educirani, ali u drugim područjima. Smatram, ja mogu reći svoj stav vezano za afirmaciju i negaciju, da se svi moramo suočiti sa činjenicom da idemo napred, da digitalna tehnologija se razvija, da će neminovno doći, ako ne za 10, 20, onda za 50 godina, upravo ovo što sad afirmativna strana zagovara. Kao što smo se profesori morali priviknuti da postoji danas WhatsApp, da se testovi slikaju i šalju preko WhatsAppa i da ih druga strana rješava. Ne. Tako smo se morali priviknuti, htjeli mi to ili ne, a ruku na srce prije 15-20 godina toga nije bilo. I ovo je neminovno da će doći jednoga dana dok digitalizacija ide napred. Moramo se s tim pomiriti, moramo se educirati i moramo pokušati, pogotovo vi mladi koji nemate loših iskustava, niste do sad izgubili novac, raditi na tome da budete odgovorni za trošenje tog novca. Vraćam se na onaj kasino gdje daju žetone u zamjenu za novac jer je ljudima lakše misli si aha, ma šta, to je plastika. Isto tako je prije 20 godina kad su se uvele kartice i dali ste djetetu karticu, ono je potpisivalo bez problema, a poslije kad je meni došao račun držala sam se za glavu. Znači, hoću reći da je neminovno da idemo naprijed, ali da je nužna edukacija. Prvo u školama, drugo ovakvi skupovi su dobrodošli i podržavam ih svim srcem. Evo, pozdrav. Okay, hvala.
Ja sam htjela odgovoriti na ono pitanje ko nas uopće uči o novcu i svim tim stvarima. Nas uče roditelji u školi, mi ne učimo baš ni malo, koliko sam ja uspjela do sad vidjeti uopće, ali mi učimo od roditelja. Najčešće se u obitelji jedan član zapravo služi time ko plaća račune i takve stvari. Naprimjer, u mojoj obitelji je to tata, odnosno otac. I sad meni mama kaže, ne brini se, te nađi muža koji će ti to se baviti time, ti radi svoje. Mi u školi ne učimo ništa o tome, praktički, i što će nama to u životu, a zapravo se cijeli svijet realno povodi za novcem. I onda je to problem jer dosta ljudi, pogotovo mladih, koji se nađe s 18 godina, hej, ja trebam posao, na primjer išli su u strukovnu školu, oni zapravo nemaju praktički nikakvo znanje o novcu, a trebaju se sada baviti stvarima vezanim za novac. Ok, hvala. Hvala Bogu, televizije više nema, pa te neće majka izbaciti iz kuće nakon ovog komentara u Dnevniku. Da, u biti, stvar je u tome što, kao što svi sad govore, ne samo da mladi nisu educirani, nego zapravo jako puno ljudi na svijetu i općenito nije educirano o novcu i o tome gdje on zapravo ide i općenitom pojmu. Recimo, kao što je ona sad rekla, mislim, ne želim sad ponavljati, ali dobro, tipa u mojoj obitelji, osobno, moj otac razumije poreze, razumije gdje što ide, ali to je samo zato što on ima svoj posao, on posjeduje manju firmu i njemu je sad to jako potrebno znati. Dok recimo moja mama, ona pušta njemu da se bavi zapravo svim tim financijama i sad, moj otac je dobar čovjek i u redu, ali ono, recimo, može to do svega doći. Ako puštate nekom da se bavi vašim financijama. Zato smatram, baš je bitno. U školi nas ne educiraju, mislim, ne znam što se radi na politici i gospodarstvu, ali mislim da zapravo nas niko ne uči o tome, o novcu i kako postupati s njime, nego da to dolazi kroz neku praksu u životu, a sad koliko je to dobro ili loše i učili se zapravo na greškama, to ćemo svi morati saznati za sebe. Ok, hvala. Ima li neko majku koja kontrolira financije, da nemamo samo ovako muški? Ok, hvala, super. Sad čisto jedno pitanje ovako, mislim da se kako kad se izgovara, svi možemo reći uvijek kao, uveli bi to kao više predmet, ali se ja zamišljam, sada već nažalost daleko iskustvo srednje škole, pokušavam se smisliti da mi je neko rekao da idem na sate financijske pismenosti. Da li bi prvo pokušao skočiti kroz prozor, vrata ili samo nestati iz škole? Pa me sad zanima koliko od vas bi išlo, na primjer da sad vidite kao izbornu aktivnost financijsku pismenost, koliko od vas bi otišlo na to? Ok, ajde, pametniji ste od mene. Dobro. Da? Mogu sam nešto reći, vezano za prošlo pitanje. Pa zapravo, znači, svi su govorili kako tu očevi vode oko financija, znači obiteljske vode financije. A zapravo mislim da je bitno da i žene su tu glavne, jer ipak mi peglamo kartice, ipak mi tu najviše shoppingiramo. I mislim da je vrlo bitno da smo mi zapravo tu upućene u sve te financije, kako ne bi došlo do duga ili nečega. Ok, da, mislim da je bitno da su svi koji troše novac upućeni u financije. To mislim da je točna stvar. A sad ne znam iskreno, znam da postoji ta ideja, ali nisam siguran da žene troše više od muškaraca. Mislim da je samo stvar u eksponiranosti. Ali dobro. Ok. To je bio komentar. Čekaj. Da. Da. Uglavnom, najgora stvar koja se u cijeloj priči dešava i općenito u cijelim našim životima je što se mi konstantno bavimo pitanjima šta bi bilo kad bi bilo i mislim da je glupo i besmisleno što u školama radimo i učimo mrtvi jezik latinski i što se bavimo mislim, ne kažem da je latinski I što konstantno kada dođem na sat i bavim se nekim Pitagorinim poučkom kojim smo dokazali da ga se nikad niti jednom trenutku života ne bavimo, ali konstantno živimo u prošlosti i konstantno se ne bavimo pitanjem budućnosti i što smatram da naša budućnost ovisi o našim novcima, a mi apsolutno nemamo pojma šta se dešava iza tih vrata naše škole. I zato smatram da bi se stvarno trebalo uvesti ta financijska pismenost u školama i van njih.
Ok, hvala. Vidiš kako žene znaju šta je za novce biti. Da. Ne mogu vjerovati da bi rađe učili o financijskoj pismenosti, nego je li bio Ladislav Napuljski? Bio neki kralj kao Napuljski, tog se sjećam. Može tamo komentar. Ovdje profesorica Ožeg Jurković iz ekonomske škole u Jastrebarskom. Evo, da odgovorim malo na ovo, da većina kaže, dobro, ovdje su većinom znači učenici gimnazija, gdje se to ništa od toga ne izučava. Htjela sam reći da u ekonomskim školama Hrvatske se izučava predmet bankarstvo i osiguranje, s kojim smo počeli već prije više godina i ipak se barem nešto od ove tematike obrađuje, to vrlo detaljno. Govori se i o gotovinskom platnom prometu, bezgotovinskom, svim mogućim načinima plaćanja, kreditnim karticama, vrstama, prednostima, nedostacima i tako dalje. Dakle, mojim učenicima je ovo sad trebalo biti sve, ne baš sve, ali mnogo toga poznatoga. Pa evo i čak kako se kreditno zadužuje, kako se računa kreditni potencijal pojedinca i tako dalje. Dakle, evo mislim da i tu bi naravno trebalo što malo osuvremeniti i da taj program bude još više blizak životu, ali evo mislim da su oni, dakle, ekonomisti već imaju o tome prilično znanja. Ali naravno i ostale bi trebalo podučavati sve i u osnovnim školama, u srednjima i ljude razne dobi, pogotovo ovo što ste rekli, baš starije ljude i tako dalje. A osobno smatram da u stvari treba ostati na jednoj kombinaciji gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja, barem u nekakvom prijelaznom razdoblju, a ono što je i kolegica iz gimnazije rekla, vrijeme čini svoje, vjerojatno ćemo svi završiti kao u tom digitalnom dobu i bezgotovinsko nam ne gine. Mislim da je to zaključak. Može. Naime, tu je nekolicina učenika klasične gimnazije koje kad je bio komentar da je latinski mrtav jezik, svi su se okrenuli i jako su se ljuto pogledali. Pa bi ja stala u obranu toga, dakle mi učimo i latinski i grčki već od osnovne škole i nikako ne smatramo da su to mrtvi jezici, zato što kroz medicinu, pravo, ekonomiju, zapravo kroz sve znanosti i fakultete na koje god da se upišete, susrećete se, znali vi to ili ne, sa latinskim i grčkim jezikom. Tako da je latinski i grčki jezik su vezani i uz ovu temu, pa evo samo ovako informativno, nas je to jako zasmetalo. Da, hvala na toj obrani. Apsolutno se veselim tome da imamo u nekom trenutku debatu o tome da li je latinski mrtav, živ, poluživ, važan, nevažan, u školi, pored nje, ispred nje ili na njoj. Tako da, ajmo se samo držati ovih financijskih priča. Klasičari, obranjeni ste. Možemo dalje. Ja bi kao učenik klasične gimnazije htio uložiti repliku. Ja smatram da su latinski i grčki apsolutno beskorisni. Mislim da ja to mogu reći iz prve ruke. Mislim da ja mogu reći iz prve ruke da su potpuno beskorisni, da bi financijska pismenost bila puno bolja. Ok, hvala. Ti si još ti nešto. Ja bi se volio vratiti na temu, ako možemo. Ja bi se složio sa kolegicom tu iz drugog reda, ali ne s latinskim, nego sa o tom financijskom odgoju, to da li bi nam bilo korisno, naravno da bi, ali tu postoji po meni jedan veliki problem, a to je ne što se govori, nego tko govori. Poznajem nekoliko ljudi iz ekonomskih škola, oni imaju predmete, ne konkretno financijsku pismenost, ali nešto slično, kojima se predaje to. Ali ja sam upoznat sa situacijom da su ti profesori u kreditima i da imaju problema, da moraju još nešto honorarno raditi da bi izašli na kraj. Onda recimo, ne znam, sad jedan od financijskih stručnjaka koji je donedavni bio savjetnik vlade, prošle, profesor na fakultetu Guste Santini, koji je imao svoju firmu, je od tih financija propao. Tako da i država ima nekih financijskih problema, tako da prije nego što mi uvedemo nekakvu financijsku pismenost i obrazovanje o tome
kako bi se mi trebali odnositi prema našem novcu. Ja mislim da bi prvo trebali usustaviti neki način za državu i za sve općenito kako bi to bilo dobro svima. Bez uvrede nekima. Hvala. Mislim, i pametni ljudi mogu propast. Može, samo bilo? Dobar dan, profesorica Šoh, predajem politiku i gospodarstvo. To su moji učenici. Željela bih reći samo dvije stvari. Broj jedan, da stanem na stranu malo učenika. Politika i gospodarstvo u gimnazijama 4. razred, 1 sat tjedno. Pa kad govorimo o financijskoj pismenosti, trebalo bi se tu svašta nešto promijeniti. Da ne ulazim sad u nekakve političke priče ili nekakve druge priče, rekla bih da je zapravo cijeli lanac tu stvari koje bismo mi svi skupa trebali učiniti, povezati, da bi financijska pismenost bila puno vidljivija na kraju krajeva. Broj 2, sigurno satnica od 1 sata ne može učenike u 4. razredu gimnazije naučiti ništa, a kamoli kako podići kredit ili nešto. Spomenut ću samo jednu stvar, a to je da škole same zapravo pomoću europskih projekata, evo i naša škola sada ulazi u jedan takav, gdje će zapravo kroz fakultativnu nastavu pokušati zapravo naučiti učenike kako, učiniti reklamu, kako prezentirati svoj neki proizvod, kako zapravo sve to plasirati na tržište, kako podići kredite i ostale stvari. Što se tiče zapravo debatnih klubova, rekla bih da zapravo svi oni nekako drže tu imaju i jedni i drugi zapravo temelja za nekakav zaključak, ali evidentno je, ljudi, vi svi koristite Facebook, na Facebooku svašta vidim i ja i vaši roditelji, tako da što se tiče tragova novca, mislim da ne možemo više ništa sakriti, ni u ovoj državi, ni bilo gdje drugdje, tako da broj 1, prestanite se zavaravati da smo baš tako, eto, slobodni kao što mislimo. Hvala. Da, to je, meni cijelo vrijeme kad dođe do privatnosti, ja samo razmišljam, ako imate smartphone, kao tu privatnost ste ostavili one sekunde kad ste ga uključili. Tako da ono što se tiče tih transakcija, kao, pa nekim to dobe još, šta sad. Ok, pošto smo mi već ovdje dosta dugo, ja bih vas sad pozvao da glasate. Što mislite koja strana je pobijedila u ovoj debati? Koja je bila uvjerljivija? Znači, glas za afirmaciju znači da su oni dokazali da zapravo postoji više prednosti nego mana bez gotovinskog novca i da bi zapravo trebali ići u tom smjeru, dok se negacija zalaže za to da zapravo ko šta god da se razvijalo i dalje bi trebali kao temelj našeg gospodarstva biti gotovinske transakcije. Tko bi glasao za afirmaciju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 11. Ok, statistički možemo gledati da ste povećali za 1000% broj glasova koje ste imali u startu. Tako da rast od 1000% za afirmaciju. A tko bi glasao za negaciju? Ok, negacija statistički bilježi pad, znači pobjedila je afirmacija. Ne, ok, ja bih čestitao negacijskoj ekipi na pobjedi. Zahvalio bih se svima vama na sudjelovanju, jer ove stvari su prilično besmislene ako vi svi sjedite ko zaliveni i šutite. Tako da puno hvala što ste komentirali. Puno hvala debatantima i prepuštam voditelju ceremonije. Jel se čujemo? Da. Hvala vam zaista svima, iz svih škola, svim profesorima, naročito naravno debatantima koji su se trudili. Budućnost je vaša, bez obzira šta. Svi ste bili izvanredni. Ja bih zamolila evo još da vas pozdravi guverneri, da damo simboličke poklone našim debatantima. Evo. Sjajni ste bili, stvarno ste jako dobro.
Evo ovima. Keš ekipi. Keš ekipa. Da, da. Bravo. Evo, slobodno. Bravo. Bojane. I ovo je za našeg moderatora. Još imamo jednu knjigu. I sad, prije nego što odete, najvažnije, nemojte zaboraviti, to su me posebno molili naše kolegice koje su to pripremali, sendviče i sokove, ponijeti sa sobom ovdje iza. Hvala vam.